wa Kenya wenye wanapenda safety. Aikari a Rongai marokire kwihingurira ta aya marathie mawira-ini hihi ni kurarakwo ni uria mihango ya ukui wa ngari cia muingi ikoretwo igitwarithio mwena ucio. Mafandiko maria magukuite ni megutaragiria ndumiriri iria makwendaga gukinyia. Kahora kahora manyita njira kugerera barabara ya Magadi makianagirira ndumiriri cia kuregana na wagarari wa watho wa ngari cia ukui wa muingi o nginya barabara-ini ya Lang'ata. Nimekinyirie haria mutino wekekire muthenya wa Kiumia uria wacungiririe andu ana gute mioyo yao na magia na ihinda ria kumaririkana. Ni macokire maigirira mahua na makia mishuma. Praise God, praise God, praise God, praise God. Amwe ya aria moreirwo ni endwa ao mutino-ini uyu ni matariirie bata wao kunyita itemi mururungano-ini uyu. Maisha yake hayatatoka katika moyo wetu, katika roho zetu, atakaa huko maisha yote. Na wale wote pia wameaga ama wameuawa katika hii ajali za barabara, pia hao tunasema ni kama ya maua, ni kama hii misuma. Munini wa County Commissioner wa Lang'ata Philip Lemalasi ni arutire mukana kuri mwene ngari iria yakire mutino uyu aneane dereva uria wamitwarithagia. Dereva wa gari hiyo ambayo ilisababisha ajali aliweza kutoroka wakati wa ajali, lakini mwenye hiyo matatu, the owner, amepatiwa notice kwamba alete huyo driver wake. No na kohana o kirekiriro kia mururungano uyu arutwo a University ya Multimedia ni matuthurire ngui kuria mahingire barabara na mathararia mihango yothe barabara-ini ino ya Magadi. Macungiriro itwikire nditimurano gatagati ka arutwo aya na atwarithia a boda boda. Riri riuma rita ria keri ria arutwo aya kururungana na gututhura ngahiha kurumirira gikuo kia umwe wao uria wakwirire mutino-ini uyu wa muthenya wa Kiumia. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.